дар бораи телевизион умумӣ карда аз шумо пурсидем. Акнун як бор вориди телевизиони азиз шавем. Иҷозат? Ба хотире ки мишмишо ба гӯш мерасанд ки кани территориумра куҷо рафт, фаъолият чӣ шуд, барои чӣ онҳо худашон тақсим шуда гурӯҳҳо боз ташкил карда истоданд? خب بسیار سوالی با مورد. من همچون پرودوسر برنامه تریتوریوم گفتنی هستم که تریتوریوم عین حال در حالت گذریش است. ما 5 سال فعالیت کردیم. بعضی ترانسفورماسیون رخ دادند در قلب بعضی بچه‌ها، در فکر و اندیشه های بعضی بچه‌ها. این یک چیزی طبیعی است. باید که ما با این چیزها اهمیت دهیم، باید که با نظر داشته همین چیزها فعالیت را پیش بریم و گمان میکنم که تریتوریوم را همچون یک میدان کشف استعدادها، همچون یک میدان لابراتوری استحصال کانتنت حجوی باقی مانده است و ما کوشش داریم که از نو همین چیز را نه برقرار سازیم، یعنی که فعالیت را ادامه دهیم، شاید که با دیگر چهره ها، شاید که در دیگر رویه، اما تریتوریوم را همچون لابراتوری استحصال کانتنت حجوی عمل میکند و روزهای نزدیک یا که ماههای نزدیک شما از این باخبر میشوید. حالا معلوم نیست که با کدام چهره ها؟ اینش حالا مخفی. خب زمانی که تریتوریوم را تشکیل گردید، اونجا گروه حجم‌نگاران جوان اعضا شدند، دیگر شو بودند، تاجیک شو بودند، کامیدی شو بودند، ولی تاجیک شو بروقتر از بازی برآمدند. خب آوازهای پخش کردن گویند که شما شرطی گذاشته باشید که باید همه زیر یک رمز کار کنند، یعنی رمزی تریتوریوم را وقتی اگر شما اعضا باشید تاجیک شو رو یک طرف مانید. نه به فکرم خیلی راستی من در یاد ندارم، ما این خیلی سخت در همون دوره های اولی کار ما این خیلی سخت شرط های سخت هم گذاشتگی نبودیم، لیکن ما در حقیقت می گفتیم که بچه ها شما می توانید که همچون کامیدی شو، همچون دیگر شو و همچون تاجیک شو برآمد کنید، لیکن برنامه عنوان برنامه تریتوریوم را یکی مرز حجو اگر تاجیکش به پیشنهاد کنیم. من شخصا سببی مثلا بروقتر رفتن بچه های تاجیک شو رو در آن میبینم که و یا امکانیت های دیدن و یا دیدن که امکانیت بوده است برای این کار تشکیل کرده پیش بردن و همانو خواستن که تیزتر از تریتوریوم را جدا شوند و تیزتر کاری خودشان پیش برند. من همین چیز دیدم، باقی دیگر نه خفگی بین ما رو خدا دست و نه جنجال و همه خیلی گفتن که خیلی ما اکن بس، خیلی ما گفتیم خیلی بس باشد بس شما نباشد از پای کاری خودتان میشید، ما ادامه کاری خود میکنیم. تمام. معاش اعضایان تریتوریوم را یک رنگ بود یا اینکه وابسته به مقام؟ مثلا خودتان میدونید که فاروق سمگینов نظر به دیگر اعضایان مخلصانشان زیادتر یا باز جمیل تخیرویچ؟ من به این سوال شما چون جواب میدم که البته از روی فعالیت، از روی مهنت، از روی تجربه، از روی محبوبیت و از روی دیگر نشاندادها البته اون معاشی که آنها به دست می آوردن از یکدیگر فرق میکرد. البته گمان میکنم که این از روی عدالت است. معاش ماهانه میگرفتن یا وابسته به پیشنهاد کنسرت ها؟ وابسته به از آنی که ما چند پول به دست می آوریم یک فایز معین رو به اختیار خودی رزیدنت های تریتوریوم را میگذاشتیم. ما کوشش میکردیم که بچه ها هرچی بیشتر کنسرت گذارند و هرچی بیشتر فایده به دست آورند و هرچی بیشتر معاش گیرند، یعنی که معاش نه گنرال. شما نفری هستید که از اولی کار اونجا بودید، تشکیل کننده همین کاری مهم به یک مقام رسید که تریتوریوم را من فکر میکنم که تمام تاجیکستان به حیرت آمد و گاه امروز از دورتر رفتن همین بچه ها دلتان میسوزند. دل من؟ بله. یگان چیزی دهشت آور یا که یگان چیزی تأسف انگیز رخ نداده است. برای همین من با اون چیزی که حاضر شده ایستاده است، اون پروسسی که حاضر گذشته ایستاده است، خیلی با آرامانه و با فهمیش خاص رفتار کرده ایستادم. یعنی که من میدونم که هر 5 سال شاید که همین کریزیس ها خواه در تجارت باشد، خواه در ایجادیات باشد، همین گونه کریزیس ها رخ میدهند.
фақат ин чизо оромона паси сар кардан дар кору ориентирҳои худро гум кардан дар кор нею мувофиқи мақсад амал кардан дар кор аз оне ки мо диламон месӯзад аз оне ки мо мутаассиф мешем ягон чи ваз намешад бояд ки бо сари хунук чӣ хеле ки мегӯянд мо бояд аз ин ҳолат бароем ва он нафароне ки барои оянда ҳам мехоҳанд ки бо ҳам ҳамкорӣ дошта бошанд бо ҳам риштаҳо ва пайвандҳои дӯстиву ҳамкорӣ дошта бошанд ҳам маслакон ҳам фикроя ҷамъ карда бозам корро пеш бурдан мегирем ҳаёт худаш ҳамин як чи пайдо мешад як фурсат мебиёд ки шояд ки ҳамун чиз маънаван кӯҳна мешаванд ё ки аллакай талаботи тамошобин дигар мешавад бояд ки як чизи нав созем барои ҳамин аммо ин маънои онро надорад ки мо он нафароне ки буданду ҳастанду ва дар оянда фаъолият мебаранд мо қадр намекунем қадрашон ҳаст иззату эҳтиромашон ҳаст аммо вобаста ба шароит вобаста ба оне ки мо бояд дар оянда кор кунем фаъолият барем кор кардан мегирем яъне ки эҳсосот ба дода намешем сабаби ба дараҷаи баланд баромадани территориумро дар чӣ бошад рақиб надоштан аз ин лиҳоз бошад масалан ин гуна гурӯҳҳо набуд ку дуруст не гумон мекунам ки рақибо буданд масалан таҷик шоу чӣ хеле ки шумо гуфтед камеди шоу буд хандин камон масалан умуман дар ҷодаи ҳаҷву мутоиба мо танҳо набудем мо яккатоз дар майдони санъати ҳаҷв набудем ку дар душанбе ҳаҷвнигорои зиёду бузург буданд шояд ки аз он ҷиҳат территорияи юмора тез ба дили мардум ҷо шуд ки шояд ки ин як формати нав буд формати нав аз он ҷиҳат ки то як андоза монандӣ ба камеди клаби россия дошт ва шояд ки ҳамин ҷавобгӯи замонам буд ки моро тезтару хубтару бештар қабул карданд ва албатта дар ин ҷода заҳматҳои бачаҳо шерзодҷон рӯзиев далирҷон комилов ҷамил камолов фаррух сангинов алишер шамсиев музаффар зоидов заринахон ҷумабоева дилангез юсупов ва дигаро хело назаррас аст ман гумон мекунам ки вақте ки мо ҳамин корро оғоз кардем як шӯру шарару завқи баланд буд он вақт ҳеҷ кас аз даромад фикр намекард не фикр мекардан лекин то ин дараҷае не албатта ин рости гап вақте ки як чизи нав сар мешад ягон кас дар бораи даромад фикр намекунад аммо масъулияти роҳбар ҳамин аст ки набояд аз ин чиз сӯистифода бурд роҳбар ё ки продюсер он нафаре ки масалан масъулияти фурӯхтану масъулияти ташкил кардан бар дӯши ӯст ӯ бояд ки то охир ба аламун иштирокчиё ба ҳамкоро ба резидентҳо садоқат дошта бошад ки айно ҳозир пул гуфтостагиш неку чотанга пул кор карда мегирам ин хел шавад агар тез барҳам мехӯрад яке аз сабабҳои 5 сол зиндагӣ кардани территорияи юмора ҳам шояд ҳамин бошад ки мо софдилона ва бародарона ҳамаи он неъматҳое ки дарёфт мекардем тақсим мекардем бо ҳар як аъзоёншон шартнома доштед ҳамин тавр ва он аъзоёни территорияи юмора резидентҳои территорияи юмора ҳамчун кормандои телевизиони аҷамам ба кор гирифта буданд ва онҳо маош мегирифтанд дар шартномаи онҳо ба тӯй наравед ё аз даромади тӯятон як фоизи муайян бояд ба буҷаи ин лоиҳа ҷудо карда шавад ҳамин гуна не чунин набуд танҳо дар доираи баргузории барномаҳои территорияи юмора дигар боқӣ вай ҳаққи онҳо вай нони онҳо аст агар ягон нафарашон масалан ном пайдо кунанду шӯҳрат пайдо кунанду шояд овозхонӣ кунанду мисли шерзод рӯзиев ё ки барандагӣ кунанд дар дигар чорабиниҳои ғайри территорияи юмора мо ҳуқуқи маънавӣ надорем ки аз он фоиз талаб кунем зеро ки вай аллакай нони ваё аст ва нонашон ҳалол бошад онҳое ки моро тамошо карда истодаед барои чӣ мо ин саволро пешниҳод кардем ба он хотире ки алон дар шаҳр ин гуна мишмишҳо ҳоло бо овози паст бошад ҳам хеле давр зада истодааст ки кане лоиҳаи территорияи юмора куҷо рафт барои чӣ аъзоёни лоиҳаи территорияи юмора як гурӯҳҳои худро ташкил карда истоданд ба ин хотир мо ҳамин саволро пешниҳод кардем